imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Uthabo kaSambutho obingelela ekseni kuyisabatha mhla ka3 kuSeptember kuJanuary kuFebruary mhla ka3 kuFebruary 2024 ngasho inyangeni ngangaka siyabingelela sephezulu intabeni zaseNqoqubi Nanda FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Thabo kaSambutho ke njengenjwayelo ngihamba nomfundisi uJS Mhlongo umfundisi uJS Mhlongo kanye no sonke nobhowethu la ukhona uNhlanhla umfokangwenya sinabo namhlanje uNhlanhla umfokangwenya yena usiqondisela zonke izinto ukuthi ihambe ngohlelo. Ukhumbule ke mlaleli sikhona lapha ya ku Facebook page wethu Inanda 88.4 FM updates ungakhohlwa ukuthi updates khona futhi sikhumbule kuphakameni uFacebook page loyo siphinde sibe khona ku YouTube sikhumbule kuphakameni indawo lezi sitholakala kuzona zonke uzophinde futhi mlaleli ukwazi ukuthi uthumela imiyalezo yakho la ku WhatsApp ukuze sikwazi ukuthi sixhumane sizokunika nje khona manje inamba yethu. Ukhumbule futhi ukuthi isihloko esiphezulu kwaso namhlanje sithi uNkulunkulu uthando, kodwa ngaphambi kokuthi singene kusona sizoqala singene kune clip engifisa ukuthi sidlale nje imfishane kodwa ke singakayidlala iclip yethu umfundisi sicela bingelele. Ake sibingelele ke kuzona zonke indawo la kufinyelela khona leli phimbo elifakwe la kwiNanda FM Nanda 88.4 FM. Sibingelele ngesibingelelo esihle esithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele abantu balungele isabatha. Nazo ke mfundisi isabatha namhlanje lokuqala mfundisi siphume emhlanganweni sibuyile emhlanganweni sethemba ukuthi bonke ababuyile khona bakuzuzile kukhona ukuvuseleleka okukhona kukhona ababuye nakho ngoNkulunkulu ukuthi kuthiwani yini ezobasiza njoba kade bese emhlanganweni ngoba phela ukuya emhlanganweni sisuke siyovuselelwa sisuke siyokhumbuzwa uqalayo naye kufanele kube khona into ephathekayo azobuya naye ukuthi hawu uzwile lapho ukuthi kuthiwa uShembe wathi umfundisi mhlambe khona ongadlula kokho mayelana nomhlangano esingadlula kuko kakhulu mayelana nomhlangano ukuthi siyabonga ukuthi uNkulunkulu uzivumele njoba kuthiwa uNkulunkulu uluthando ukhombisa uthando olukhulu kulomhlangano kwangewona owethu kwangafanele thina sibe sentabeni kodwa ngokuba uthando lomkhululi uthando lukaNkulunkulu kuthe owayemthumile seshilo ukuthi la entabeni ngifuna ukuhlangana nawe base bayacela abantu bathi hawu lo okuthumile ongubaba wethu osenzileyo thina ngeba kanjani ukuthi singazi ukuzombona la uhlangana khona naye. Ileyo nto eyadala ukuthi ngenxa yokuthi eluthando wayesesivumela nathi kwathi noma bokufanele sibe nenhlawulo noma sibe nenkokhelo esiyikhokhayo ukuze sifinyelele kuye yaba ngaphezulu kwesinako wancenga uShembe wathi labantwana abafuna ukubona uNkulunkulu nabo wese sincengela ngenxa yokuba uthando lukaNkulunkulu wehla esuka enqameni wehla wasuka kuona konke wakubiziwe wazi wagcina kutiki ayazi ukuthi sinawo ngenxa yokuthi uthando ngenye indlela sisentabeni ngenxa yothando lwaNkulunkulu hayi ngokukholwa kwethu akukho ukukholwa esinako kodwa uthando asithanda noma sizoni wasisondeza kuyena. Hayi akho ke siyabonga mfundisi ngike ngakhuluma nomvangeli uncane saxoxa nje kabanzi nento eziningi ngalo uthando lwaNkulunkulu ngaze ngakhumbula indaba engithi ngake ngayixoxelwa umvangeli konjubani lo wase wala sekuthiwa Sonyazi khona manje lo ngasekho
waza lo mfishane Mzobe indaba kaMvangeli Mzobe ethi kukhona insizwa ababehlala nazo eThekwini ngikhulume le ndaba lezi insizwa lezi bathi behlala nazo eThekwini beabafana basekuphakameni bahlale baye kuphakameni babuye njalo makwamasabatha ngoba babesebenza eThekwini behlala kaMlunga sithi nje behlala eNkompolo ngoba kwakunjalo abantu bebe nezindawo zokuhlala isikhathi esiningi la besebenza khona la eThekwini kwadlala lezi insizwa lensizwa le eyodwa esangikhohlisa isibongo sayo yaqala yangena umoya wokushumayela ihamba ishumayela eindaweni eziningi ehamba kuzona la eThekwini koMayville koMkhumbane shumayela nje indaba nje yama early 60s mhlambe le akhuluma ngayo ngoba kwakusekhona noMkhumbane ihamba lensizwe ishumayela zonke lezo indawo uthi ke uMvangeli cha yashumayela yabona ukuthi no abantu bayaphenduka kodwa bancane ababatholi kahle uma beshumayela ngesonto ngoba abantu babesakhonza ibhola kakhulu uthola ukuthi basebholeni abanye abangeke ebholeni basemasontweni bese bethola ke nje labo hlamba babathola ematshwaleni nakephi babashumayeze khona baphenduka kodwa ke zahamba lensizwe yacabanga ukuthi no akushintshe strategy manje sokushumayela kodwa ingakashintshi indaba yokushumayela uthi uMvangeli Mzobe inkosi yayiloko ibuze kuphakameni hawu usibani uphi angisamboni hayi uthi uMvangeli basho uthi hawu khona baba ukuthi nje uhamba eshumayela awu hayi cha kulungile hayi hlala inkosi imbuze futhi hawu uphi usibani hayi baba uhamba eshumayela nje uthe eshumayela kunjalo ke lo nkosana hayi futhi bezwa nabanye ukuthi hayi nayi inkosi ayithethi noma ayisoli base bemjoyina naye bahamba nabo bashumayela bathe beshumayela ke bayibona lenkinga yokuthi no abantu basebholeni abangeke ebholeni basemasontweni bancane nje kahle abantu ngesonto base becha ongcono ashumayeleni ngesabatha so shumayela ngesabatha ngesonto bese sihambela laba abadinga ukuthandazela hayi la ngempela abajika baqala bashumayela ngesabatha manje bashumayela ngesabatha oh ila inkosi siqala khona ukumbuza sebeshumayela ngesabatha ingasamboni nalamanye amakhosana semjoyinile sebeshumayela ngesabatha hayi belokhu behamba kanjalo bethi mabephenduka abantu bese bebathumela ukuthi zikhona insizwa zasekuphakameni nizoyifica lapha ya emakethe makuyisabatha nizogibela nazo ibhasi nihambe nazo zizoniyisa ekuphakameni lokuphakama balokhu bekhuluma ngakho hayi nangempela fike lelo sabatha bafika abantu babayalelile ukuthi nizobona nje insizweni nezintshebe kanje nibuza usibani khona no sibani bazobe sebentshela bese nihamba nabo ke banise ekuphakameni hayi nangempela abantu belokhu bephenduka kanjalo bahambe baye ekuphakameni kuthe kumhlangano kaJuly yafika lensizwe awu ihamba nabanye futhi ayibaphendulile ikade ishumayela abaphenduke angithi angasho ukuthi baphendukile ibaphendulile ngithi abaphenduke kade ishumayela ithema mase kuyonikelwa lapha ya enkosini awu yasiyayibona inkosi yasithi kumoyizela kancane awu kwabona athi hayi nayi inkosi imoyizela ayikushayicusha ethi hawu yasibani uphuma apha ngisakwazi hayi yasisho lensizwa ngikhona baba ukuthi ngihambe ngishumayela nje sihamba namanye amakhosana makwamasabatha manje asesingasithola isikhathi sokuphakameni awu inkosi awu abantu bayezwa kodwa uthi hayi baba bayezwa bake baphenduke sike sibathumele la kuphakameni bafike abanye yibo la bengihamba nabo ashe abakhombe ahamba nabo la awu ithi inkosi awu cha niyasebenza
hayi nithini kubantu hayi sike sisho baba sithi uShembe uyaphilisa uShembe mawungabathola abantwana uzokusiza ngabantu uthola abantwana babale zonke nje lezi zinto uManazaretha esizazi eziyikhulunywa ngoShembe nangempela besithi inkosi awu hayi cha niyakhuluma konke lokho enikushoyo kodwa kuyimsebenzi kaShembe nike nithini kubantu ngemali kwase kuba inkinga ke yombuzo le osubuzwa manje kwathula kwathi nya yaphinda futhi inkosi athi hawu nibashumayeza nje abantu nithabeze kuphakamena nisho lutho ngemali usethi ke hayi cha baba sesingasho lutho lithi ithi inkosi langa awu ngiyadabuka ke ngoba bonke labantu nibashumayezile basazohlubuka awasho lamazwi umvangeli umzoba esixoxela washo wayihambela sesala esimile sinjalo kodwa kweyami inhliziyo ngaba nakho ukuthi hayi inkosi ayidideka ngoba nampa abantu nje baningi aManazaretha akhula asebalwa ngamamiliyoni namhlanje yayisho kanjani inkosi langa ukuthi aManazaretha abantu bazohlubuka uma bengafundiswa ngemali nangempela ke kuhamba iminyaka hayi ngase ngiyibona lento ukuthi nayi lento eyayishiwe inkosi mina ngesingami ngangiyitshela ukuthi mayithi inkosi bonke labantu bazohlubuka abantu bazoncipha ukuhlubuka engqondweni yami ngaleyo minyaka kwakuse ukuphuma komuntu aphume enkonzweni ahlubuke kodwa kuhamba ngabona hayi kanti umuntu uyakwazi ukuhlubuka ekhona enkonzweni ahlubuke hawu ngaze ngiyibuka le ndaba ngathi mina ay baningi abantu obabonayo bekhona phakathi enkonzweni noma ebandleni kodwa manje uthola ukuthi abasenze ukaNkulunkulu bonke labo bantu sebehlubukile sesakhuluma ke nomvakela uncane naye washo wangikhumbuza yona le ndaba uyena ongikhumbuze le ndaba ukuthi inkosi eyakhuluma ngento efana nalena uthi wathi ubaba mkhulu thina aboShembe ngaphambi kokuthi sifike emhlabeni saqale saletha umnotho senzela ukuthi abantu bangalambi ngoba uma sekufika uMnazaretha ukukholwa kudinga ukuthi abantu bangalambe iswini abantu babe nemali ngoba kudinga neminikelo ukuze bezokwazi ukunikela kodwa ngenxa yokuthi siyisizwe esinganaki ngothe uNkulunkulu sesinikile lowo mnotho sawusebenzisa ngeindlela zethu thina sangawusebenzisela ukuthi sikhonze uNkulunkulu ngawo sikwazi ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu ngalowo mnotho uthi ke umvangeli ke uthi ke inkosi langa sekufika yona ithi uNkulunkulu waseyuthatha lowo mnotho wase unikeza lesizwe lesi samandiya ukufika kwaso la wasethatha wase unikeza sona ngoba sibona ukuthi ngathi kuyisona sizwe sikhuthele uthi wase sinika kanjalo ke kodwa ke siyoke siyithole le clip sidlale kahle angazi ngiyifake kanjani ngayifaka iyadlala kodwa manje ayikhiphi sound khona la kuphambene khona uthi ke wayeseyinika esinikeza ke lesizwe umnotho ukuthi kube yisona esizophatha lo mnotho ngiyakhumbula umshumayeli uZuma exoxethe ubaba mkhulu ephuma koBhabhade Solwandle sesemsizini kukhona indaba ayikhuluma uthi mayesekhuluma ubaba mkhulu usethi niyasibona lesizwe lesifana nani ngebala kodwa esineyinwele ezinde njengamashobo ehashe ezishaya la emhlanje leso sizwe leso safika la sizogcilazwa sizoba izigcila zabelungu kodwa siyokhuleka kuqala kunani siyothi ke sona mase sikhulule uNkulunkulu uyothatha ukugcila baba aphendule baba ubukhosi ngakho ke eManazaretha nize ningasuke eduze kwaso kakhulu ngoba kuningi siyonifundisa kona ngoba sona siyobe sesikhululeke kuqala kunani mase njoba ngidlalela lenkulumo nje ethi uNkulunkulu luthando kuyenzeka mfundisi uNkulunkulu noma ethe sesithandile kodwa lolu uthando lakhe sihluleka ukulibona njengoba esho nomvangeli uthi uNkulunkulu wasithanda wathi ngeke asiqale sibe nomnotho wasinika inkomo wasinika sasihlala phela kwazi kwakuthiwa lingafela onkonyane leli ngoba abantu bakaZulu babengalambe babe nayo yonke into kodwa ngokuthi mawufunda nalapha ehlabaleni uthi ningazenzi ibukhona inhliziyo ningenzi njengokhokho benu odingane nosenza ngakhona oyihlobeni abazenza likhuni inhliziyo zabo asize singathola ke kahle hle
ukuthi babenzeni le odingane nosenza ngakhona yenza ukuthi inhliziyo zabo zibe kuze kuthiwe inhliziyo zabo zabalikhulu kodwa siyathi mangicabanga ngiye ngibona ukuthi kushuthi kukhona into kaNkuluNkulu abangayenzanga ngoba abaprofeti kade babefika ukuthi phela ke thina besingabhali ngoba nangi nomfazo sithola kancane ngayo ukuthi ngaphambi kokuthi kufika uShembe kwafika umprofeti umfazo uyena wafika wandlalela uShembe uyafika nje sekufika umfazi angenzeka kuba nangeyikhathi zodingane nosenza ngakhona zazi ikhona izithunywa uNkulunkulu ayithuma emhlabeni kodwa lamakhosi lawa bese eqinisa inhliziyo zawo angavumi ukulamukela izwi likaNkulunkulu kuningi ke kodwa kuthiwa indlela zakhe zokuthanda umuntu ayiqede ziningi indlela uNkulunkulu athanda ngazo umuntu akuyona imali kuphela ziningi ngeke njengoba kuthiwa indlela zakhe zokuthanda thina ayiqede kodwa ke akangena umfundisi naye ayingene ngendlela yakhe le ndaba ukuthi lolu uthando likaNkulunkulu yena ulibuka ngapi ake sibonge kakhulu namhlanje sikhuluma ngothando likaNkulunkulu uthando olumangalisayo ihlabeleleni eziningi kukhulunywa ngothando ihlabelelo 66 ihlabelelo 150 ihlabelelo 193 le ihlabelelo ikhuluma kakhulu ngothando lapha ku 66 ehlabeleni zamaNazaretha sithi ihlabelelo sakhona Thixo wami wamangalisa ubukhulu bakho buyakhazimula yeke ubuhle besihlalo somsa ekujuleni kokukhanya ukuvuthayo hawo ukumangalisa hawo ubuhle bakho bokuzibonakalisa kwakho ukuhlakanipha kwakho okungenamkhawulo amandla akho angenakubohla nobungcwele bakho obungapheli hawo ukwesaba kwami Thixo ophilayo ngokwesaba okujulile okumnene ngikukhonza ngethemba eliqhazelayo nezinyembezi ezinganqamukiyo ngiyakuthanda mkhululi nanso-ke indaba kukhulunywa ngothando ngiyakuthanda mkhululu ngokuba usungithandile ngokuba uthobele ukuncenga nothando lwenhliziyo yami nanso-ke indaba ekhuluma kakhulu ngothando ngiyakuthanda mkhululi ngokuba usungithandile usungithandile ngoba wena uluthando ngokuba uthobele ukungincenga ngothando lwenhliziyo yami empofu ngokuba uthando likaNkulunkulu inhliziyo zethe impofu wayitshala uthando lwakhe wangena yena kuthina ngesikhathi engena kuthina ngoba uthando inhliziyo zethu ziba nothando ingakho ngelinye ilanga abaFarisi mufunda lapha encwadini kaMateyu 22 uyiqala ku34 khona into abayibuzayo abaFarisi lapha bebuza kuJesu ithi ke lencwadi muyiqala ku34 abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi babuthana ndawonye omunye wabo isazi umthetho wamlinga wathi mfundisi ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na uJesu wathi kuye woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho yilo umyalo omkhulu wokuqala owesibili ofana nawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena ubani ke ongena abo uthando lokuthanda umakhelwane uNkulunkulu uqobo lakho ngene enhlizweni zethu ngoba uNkulunkulu noma usuwonile akakujezisi ngokwadlulele akanamaqhubu kodwa ngothando lakhe ubonakala esithethelela sesonile sesinjalo mawukhumbula kahle uthando likaNkulunkulu luyavela futhi ngesikhathi uMosi ekhipha abantwana bakaIsrayeli ngokubathanda kwakhe ewuthando uthuma izinsizwa ukuthi aziyohlola indawo abayisa kuzona labantwana bakaIsrayeli le ndawo abayisa kuyo ukuthi inhle kangakanani ufuna ukubona uthando lwabo ziyahamba ke le insizwa mayifika lapha zafika zabona amadoda akhuluphele afit asabekayo mayibuyele emumva
zithi hayi ngeke kulikhuni kabi ukuthi sihlule laba bantu babonakala benamandla benakho konke esingenako thina manje asibonakali singakwazi ukubahlula wese yadinwa uNkulunkulu kodwa ngenxa yokuba eluthando useyakhumbula uMose uthi kambe lo uNkulunkulu okhulunywa ngayo uluthando uMose useyahamba uyakhona khupukela entabeni uNkulunkulu usethe bonke labantu ngizababulala usiyakhumbula uMose uthi kambe lo uthando alibulali ngenye indlela ukube siphelele ekubeni uthando njengoba uNkulunkulu eluthando ingaba kukho umuntu obulala omunye ngoba ngabe umthanda umuntu ngisho noma engathandeki kungabe uthi umuntu akekho umuntu othi sibantu mubi ingabe mukhuluma ngobubi uthi umuntu mhlambe muhle ngendlela engayithandi ngoba uma usuthi umuntu mubi uchaza ukuthi uNkulunkulu oluthando wakha intembi uyakha kanjani intembi ingabe sithi umuntu muhle ngendlela engayithandi uyafika uMose uthi wena kuthiwa uNkulunkulu uluthando uyabathanda abantu ubakhiphile endlini yobugqili manje uma usubabulala bazohleka wena abangakuthandi bazothi kanti uhlobo luni kaNkulunkulu uNkulunkulu obulalayo yini wesiyabuya uNkulunkulu wathi kambe ngithe mina ngiluthando wesebuyela kubona wesebathanda ithi ke lencwadi owesibili ofana nawe uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena kuyimiyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti ngenye indlela uthando oluNkulunkulu malingena kuthina lusenze sithandane ingabe sabatwana baphelele kaNkulunkulu inkinga ke siswele lona uthando kodwa uNkulunkulu eselivezile uthando ngokuthi noma sona kodwa yena asithande ngiyafisa ukudlula kwesinye sihlabelelo futhi eyikhuluma ngothando lapha ku150 ehlabeleni zamaNazaretha sithi ke lesihlabelelo unothando omkhululi unomusa kithi uyasithanda umkhululi uyasifuna futhi unamandla omkhululi okusindisa uyasifuna umkhululi wemphefumulo wami uyihlathi kuwe umphefumulo wami uyakufuna umkhululi wena mphefumulo wami zimemezeni zonke iziboshwe njengami zimenyezelwa ukuza kumuntu oshaya imithetho ngoba eluthando umemeza iziboshwa yini adala memeza iziboshwa ingoba unothando akanayo inzondo kodwa ukuba ubenenzondo ubezothi ayihambi iziboshwa kodwa uthando ludala angabi bikho umuntu ongcolile kuwena sisenalo nithini uthando senalo uthando khona incwadi ebifundwa inkosi ngesonto edlule uMahluleli ebikhuluma ngayo lento ngicela bikhuluma kakhulu bigxile khona othandweni lapho ekhuluma khona ngokuthi lapho kuhleli khona izoni la kuhleli khona uNkulunkulu ngoba unothando uluthando uzofaka uthando ezonini uthi wena ubonakala usihamba ukhuluma ngezono zabanye uthando lolo asikho isikhathi la uNkulunkulu athi meyikhuluma nomuntu athi wena ukuthi kodwa ngenxa yothando uthi uma ufuna ukuphuma kulento osungene kuyona yenza u1 no3 no2 no3 ithi ke lapha ku4 zimemezeni zonke iziboshwe njengami usefikile umkhululi uyasifuna kwanje ngami zinqamukile namhla izibopho ebezibophe umoya wami madili okwenama uzani uyajabula umoya wami ujabuliswa yini ujabuliswa ukuthi uNkulunkulu owumthandi uNkulunkulu ewuthando usefike ngiboshiwe wangena wangikhulula wesefaka uthando kumina wese ngifundisa ukuthi angithande sikhona esinye isihlabelelo ngithi 193 naso futhi sikhuluma ngalo uthando
192 uthi 192 unothando omkhulu lasekuphakameni uyazithanda zonke izoni ngothando lolo unothando umkhululi wasekuphakameni uyazithanda zonke izoni ngokuthanda kwakhe uyazifuna umkhululi zonke lezo zoni uyazigeza ngehisophi yasezulwini thandanani webakhonzi ngokusithanda kwakhe kuthi masithandana sithandane sisondele othandweni lakhe alwenza kuthina uthanda umuntu njengothanda sithandwe ngaloNkulunkulu singakhombi izici kwabanye akulona uthando lolo uthi ke thandanani webakhonzi ngokusithanda kwakhe uyasifuna umkhululi masimamukele nathi umamukela kanjani umkhuluma umukela ngokumfaka kuwena ngobe uthando bese uba nothando nawe uthi zingakadalwa izintaba wase lebathanda ngokusithanda kumkhululu masithande nathi mokhumbula kahle uNkulunkulu mokhulunywa ngothando esekwakhile konke okukhona emhlabeni wayesethi zazi yayinhlinto esengiyenzile usethi manje ngizakwenza njani ngoba kufanele ngithola umuntu ozoba nothando ozodumisa ukuthi ngenze umhlaba wesenza umuntu menza umuntu oqala menza wambumba njengodaka wambumba wama wasebona lento ayinalithanda ithuli thethu njobe ithuli thethu ngothando lwakhe usefaka ngesikhathi ephefumulela kumuntu owaye ubumba wayefaka uthando lakhe impilo zethu kufanele zibe uthando likaNkulunkulu uthando olungenankonono uthando ukuthi makhono wonayo lumvikele esonweni lumbuyise lumgeze ngehisophi yasezulwini isho njalo lencwadi ithe uyazifuna umkhululi zonke lezo zoni uyazigeza ngehisophi yasemazulwini uthando lolo siyakwenza nithina njoba kade siphezulu kwentaba ngishile ekuqaleni ngathi kwabo uthando lakhe kwakuyindawo la kufanele ahlangane noNkulunkulu kuphela kodwa mase sikhala thina ngoba yena ufake uthando ufaka uthando uNkulunkulu lolu uthando asithanda ngalo olwadala ashiye izingane zakhe ashiye umuzi wakhe ashiye ubaba wakhe nonina wakhe athi ngiyahamba ngoba senginothando lusha uthando labantwana engingabazalanga uthando labantwana engibanika uNkulunkulu sengiyahamba ngiyala ngithunywa khona bavuma abazali bakhe uthando lolo siyakwenza nithina lokho mase efikile la ufika uNkulunkulu umbizele entabeni ukuthi athathe imithetho yakhe ezosiphilisa ukuze uNkulunkulu asithande singene ezulwini uthi uNkulunkulu shembe cha la kulentaba ngibize wena wedwa imithetho ngiyinika wena okwakho kwehla uyobatshela imithetho yokuthi mebethanda mina benze lokho nalokho ukuze babe uthando uyehla ufika uyabatshela mase ubuyele entabeni bathi abantu ngeke lo uNkulunkulu onjani othatha wena wedwa akisentabeni uthi ushembe phela mina wangena kumina ngawuthando ngashiya abazali bami isho njalo sinhlobele sithi ngashiya izihlobo ngezwi lakho kwakuuthando lokuthanda abantu lolo mase efika uNkulunkulu esekhuluma usethi hayi ngiyabathanda labantu uNkulunkulu ngiyabathanda labantu uthi hayi ke abageziwe njengawe abamukelisiwe futhi uthando oluNkulunkulu njengawe bayimbijana kubona abangathi ngiyeza Nkosi mina ngedwa nginawo umphelekezeli obaba nomama bavume ngilandele vala Nkosi indlebe zami zingalezizwe bayimbijana kubona abasho njalo manje uzothi kanjani laba uzothi labantu abeze kanjani ngoba wena ushiya ihlobo ushiya amakhosikazi akho ngenxa yothando lokuthanda abantu ongabazi ongangazi uhlangane nabo lokuthanda abantu okuthiwa bayona kuthi uhambe yobakhiphe koneni manje na ke uzosho kanjani abakhuphuke nabo akithi abantu abakhiphe koneni
uthi bazokuthanda kanjani labantu bengabonanga abantu abanalo ukholo abanalo ithemba ababone la ngikhuphukela khona ngiyohlangana nawe ngempela uyabavumela bayakhuphuka usebashiya phansi kwentaba ngothando khona lapho futhi bayabelesela abantu bathi baba siyafisa nathi ukugibela entabeni siyawubona indawo la nihlangene khona noNkulunkulu uyakhuphuka ushembe ufike uyabacele ngothando ebazi ukuthi bahamba bephethe imithi bephethe zonke izinto bezondana beyikho konke kodwa wabacelela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyabona ngoba nemsebenzi yasemhlabeni abanikele inqama uma bezogibela entabeni uthando lolo uthi ushembe cha njengoba wangithuma ukuthi ngizobabuyisela kuwe ukuba babuyele bebe ngabatona bakho njengoba abatona bakho sekuqaleni khumbuthi wasubashayile wathumela isizwe esibaphuca konke okwabo kodwa ngoba uyabathanda uthume mina ukuthi ngizobabuyisela abanalutho abananqama abanankomo into abanayo lesizwe sifike sabafaka phansi kwabo sase sithi into esemqoka imali wena uthe mawungithuma wathi lithela khizwi ekupheleni kwalomthandazo thabathi igejulime imvula isekho ngoba bona sebebuyele kulesizwe owasithumela sobagcindezela basebenza kusona sesibaphuce konke usethi uNkulunkulu kulungileke abafukuze kulesizwe bathole imali bese beyanikela utiki wokukhuphuka entabeni kwakuyimali enkulu kabi lo tiki kodwa ngokuthanda ukubonana noNkulunkulu lase liyangena uthando ukubona base bewunikela utiki wethe okukhuphukela entabeni uthando lolo manje na ke umbuzo omunye mase sikhuphukela entabeni kwakuyindlela yokuthi sihlambuluke sifanele ukukhuphuka entabeni kade sisentabeni ke lolu uthando esithandwe ngalo luthi lolu uthando la sohlangana khona ngiyayiphinda la sohlangana khona indawo engcwele ibinganifanele nina kunezinto ke ezemvelo ezenziwa umuntu uma ehleli ningazenzi la ukuze ihlonipheke le ndawo anophumela ngaphandle uthando lolo sithe sifika ngiye ngabona isimangaliso ukuthi kuthiwa akube khona indawo ngaphandle ngiyayiphinda uNkulunkulu usinika uthando lokuthi ingilozi ezoletha impumelelo kuthina ayifuni into engcolile okulahlayo konke ngisho nokudlile mase yokulahla kuthiwa kulahle ngaphandle ngisho nokuchitha amanzi kuthiwa chitha ngaphandle uthando ukube wayengenalo uthando uNkulunkulu uyengasitshela zonke lezi zinto silahla uyasithetha philani kanje ukuze nithandwe uNkulunkulu lo uthando lakhe mfundisi ngiyobusho ukuthi lithanda nezoni ngoba la kuhlala khona uNkulunkulu kuhlala izoni ulifundisa nathi kahle kahle ukuthi senze njengaye yebo simfuze ngoba ngibona umthandazo la incwadi nomncwabo kodwa ngokucaphuna la incwadi ngalesigana lo uthi umthandazo wakaZulu ethi uJehova ngimale swama ngiye kweswela angiye kweswela uyavumela indebe zami ukuphatha igama lakhe izeduko zami akayikhumbulanga ngenxa yomsa wakhe uyabuyisela umphefumulo wami angolele endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe uluvuko kwabalele uyabakhokhela ababambelele kuyena nasezwini lakhe ekucabangeni kwezinhliziyo zabo ngale mini uyabalalela impela inkosi ngaleyo mini uyabalalela impela Nkosi yanda ezinhlizweni zabo abalilalelayo izwi lakho uyabaholela endleleni zokulunga ngenxa yomsa wakho uyabathanda uyabaholela emadleleni amahle ngenxa yokubathanda kwakho izulu lingakenziwa wayesebathanda umhlaba wawudalela bona wathi ebenza umhlaba wase utshalile izithelo
zokubasiza ngaleso sikhathi. Umoya wakhe oyingcwele wahlala ebusweni bamanzi, wabadala abantu akabafanisanga nezilwane ngokubathanda kwakhe. Wathi ngizodala abantu abafana nami. Wamdala ke umuntu wokuqala, wawuthatha ke umoya owawuhlala phezulu kwamanzi wawufaka kumuntu ngokumthanda kwakhe. Umuntu ufanele ukunika uJehova uthando lwakhe nodumo lwakhe. Kuhle kakhulu ebusweni bukaJehova uma umuntu ehlangabeza uJehova ngokulunga nangothando. Uyabusisa lo muntu onenhliziyo yokumthanda uJehova uThixo wakhe ngenhliziyo yakhe yonke. Yimude lo mthandazo kodwa ngizogcina la. Kodwa ke ngiyala ukuthi uNkulunkulu lolu thando waqala wadala umhlaba njoba kade ethi umvangeli athi inkosi wathi baba omkhulu thina abawushembe ngaphambi kokuthi simdala umuntu zamo ngaphambi kokuthi sifike thina emhlabeni saqale saphi umuntu ingcebo njoba ngisho ukuthi wasidalela konke wasethi nazi ithelo nakho ini wasinika konke kodwa yonke lento ayiyenza uNkulunkulu wayiyenzela ukuthi simdumise ngayo wayikhombisa uthando ukuthi nathi njoba siwumfanekiso wakhe asokwazi ukuthi omunye umuntu naye umfanekiso wakhe. Yebo. Uma sinikile uNkulunkulu ke thina esibe nenhlanhla ukuthi sivuleke amehlo okuqala ngaye ngoba kukhona abantu hayi ngoba bengebona bakaNkulunkulu ukuthi amehlo awakavuleki kodwa nabo isikhathi siyeza uthi uNkulunkulu fanele sisebenziseke lezi zinto asipha zona nathi sidlulisele kubona abantwana bakhe laba abanye kushuthi uma sipha ingcebo ngaleyo ngcebo le akasho uNkulunkulu ukuthi asambe thina sisonke ngaye sithatha abafazi abayishumi sibe akakuphiki ukuthi asibe nezinto ezinhle kodwa at the same time futhi sikwazi ukuthi lezo zinto njengoba naye asithanda wathi mayilethe emhlabeni wasilethe sesibekele konke nabo labantu esibamemaya sibakhombise lelo thando. Ngiyibone kakhulu lokho kukhona izinkolo zamaKristu njalo uthi mawuthi uyaphenduka kokuzona ngisho ungenathayi bakunika uthayi noma ungenasha ishirt bakunikeza ishirt bakunikeza iblue ukuthi nawe fana nabo nebhanji nebhanji wona wanemkhono emide bakunikeza impela ukuthi nawe fana nathi asingathi ke thina siwesimema abantu bese sifuna ukuzobukwa ngabo futhi mase bephakathi kwethu umuntu akanalo neshirt akanalo neblue ufika ugqoka ujini wakhe kuthiwa awugqoka ujini la ufaka ishirt lakhe ayigqoka ishirt elihlaza la kufaka ishirt elimhlophe kodwa zange thina sithi masimema lo muntu sase sibuka ukuxakeka kwakhe qala sase simlekelele ukuthi na alibone lo luthando ukuthi awu labantu banoNkulunkulu usho njalo ke la mangifunda lo mthandazo uthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi asilethe thina waqale wasilethe wasenzela konke esofika sokulungisile sesifika sekulungisiwe manje asingamemiki abantu bezindlaleni abantu bazophuma futhi ingakho lisho njalo lithi ilanga abekho abantu abangakhonza uNkulunkulu belambile iswini ngoba sibakhombisa ngeke ngwabona impela lamabandla amanye abancane futhi ongaze ungawanaki othi noma ungasebenzi kuthiwa nanku umsebenzi kuzokhulunywa nobani uzokunikeza itoho unenkontrakana ehambe yenza ungakwazi ukwenza ukuthi hayi ngakwenza hayi ungalixova udaka hayi ngalixova udaka hayi ungakwazi ukwenza ukuthi uba hayi athole kanjalo umuntu itoho ziqala izingane ziphile kangcono ubona umndeni iqala ukuthi hawu wangena kulento usibanibani anibukeni impilo yakhe isishintshe kanjani na ushumayele wena uphenduka ungakasho lutho ngomlomo wakho kubantu bese abuka nje indlela impilo yakhe eshintsha ngayo ukuthi laba abantu ahlangene nabo kusho ukuthi banabo ubuNkulunkulu labantu ahlangene nabo ngoba nathi uNkulunkulu wasithanda lo thando kusuke kufanele sidlulisele nakwabanye mfundisi siyangalena manje sizothi masibuya ngale ka 5 bese siqhubeka nayo indaba sekusele nje sesibala ama seconds bese sithi 5 o'clock bese sibuya ke ke ngibuke la ngikhumbuza umlaleli ukuthi akhumbule ukuthi sikhona kusikhumbule kuphakameni Facebook page ukhona no live wethu sesiuxhumile sikhumbule kuphakameni Facebook page uzothola u live lapha.
Sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM. Ngikukhumbuze emlaleli inkundla zethu zokuxhumana Facebook page inanda 88.4 FM updates. Sikhumbule kuphakameni 1910-1976 libhalwe kanjalo ipage lethu. Sikhumbula ekuphakameni 1910-1976. Sesize salibhala kanjalo wathi libhala usikhumbule ekuphakameni kuphela. Sesize sawu add to 1910-1976. Ngenxa yokudideka mfundisi. Abantu befuna ukusikhulumisa izinto zanamhlanje zeinhlangothi. Kanti asikhuluma indaba zeinhlangothi la sikhuluma indaba kaShembe. Manje mase sajomba ku76 kuvele konakala ngoba kusuke kungena inhlangothi. Kanti la sisendabeni nje kaShembe ukuthi ibandla lisahlangene kwakuhamba kanjani. Siyabonga ke sibonge nakumdidelo ohlelo oloke ebuye sisiza la Nhlanhlupo kaNgwenya. Khona ibane ibuye icime kancane kodwa ke siyazi ukuthi kule inkingane nasezweni nje nogesi bahlupha babuye baphazamise nezinto zethu. Kodwa ke kusahamba kahle konke. Siyathemba khona lapho ku Facebook live uyakwazi ukuthi usibone khona sikwazi ukuthi usithole uthole le ndaba lesiphezukwa sithi uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu wasithanda asho njalo ngamaKristu wona ethi wasithumela indodana thina wasithumela nathi sathunyela uShembe ithi inkosi langa amaNazaretha uma nafelwa nina nafelwa uShembe uShembe wanifelayo ngoba konke lokho esikubonayo nesiyikho nesinakho sakufundiswa uShembe akekho omunye wasifundisa lento le esiyiyo namhlanje nesekuyi ingakho ngaso sonke isikhathi kufanele uyigade moMnazaretha ukuthi ukwenza kwakho kuyamrepresenta yini uShembe kumveza enjani uShembe ngoba ekugcineni uma sesenza wrong uma sesenza kabi akube kusashiwo ukuthi wawubheka uThabo baba ukuthi kuthiwa wawubheka labantu bakaShembe ngaso sonke isikhathi igama likaShembe elingena enkingeni noma esigcina sesibambelela ngakho esibambelela ngalo dakeni ngakho ke kubalekile ukuthi sicele lokhu uma sithandaza ngazo zonke ikhathi sicela inhliziyo sicele nengqondo ukuthi uNkulunkulu asiphe ingqondo yokukhuthala asiphe inhliziyo ekhuthelele ezwini nokubambalela ezimemezelweni zezwi lakhe senze njengoba ayifisa yena ukusithanda lokho ke nje kukodwa kubaluleke kakhulu ngoba akukona kwethu ukumthanda kodwa uyena othanda thina bese ke esipha lolu thando ukuthi nathi sithandene ukuthanda uNkulunkulu ukuthanda omunye umuntu ngoba omunye umuntu umfanekiso kaNkulunkulu awazi ukuthi isho njalo kunencwadi la ethi ungamthanda kanjani uNkulunkulu ungambonanga ubuyeka umakhelwane wakho umbone ngenye indlela umuntu kwayena umfanekiso kaNkulunkulu naye ke thanda yena eqala ungajaha ukuthi ngisabatheni kuukuthi kodwa la sishiye konakele la emphakathini esihlala kuyona asimrepresent noma asibona abantu abamveza uShembe eyilento esithi uyiyona mfundisi isikhathi sivele siphele ngizoze ngikhulume ngidla isikhathi sihamba kakhulu isikhathi khona indaba la mufunda lapha kuMarko 3 uthatha indimana mhlawumbe ngiqale ku34 waqalaza ebuka 34 ngigcine ku35 waqalaza ebuka babehlezi bemphahlile wathi bhekani nangu umame nabafowethu ngokuba owenza intando kaNkulunkulu nguye ungumfowethu nodadewethu owenza intando kaNkulunkulu uyenza ngoba ekutshalwe uthando enhlizweni yakhe uthi ke njoba ngithunyiwe nje ibona abantu abangabafowethu la kodwa khona kunjalo munye umuntu ongathethelelwa othuka umoya ngoba imoya wona ongeniswa kumuntu ubusuba yini ubusuba uthando uthando lungumoya uthi ke kule khuluma ngomoya
masifunda khona lapha ku 3 Marko siqale ku 27. Yebo akakho ongena endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga andukuba aphange indlu yaso. Nathi ke omubi uma esefuna ukungena uqale akhipha uthando kuthina. Isiqhwaga omubi. Impahla kaNkuluNkulu ekuthina ayifake kuthina ukuze sibe abakhe uthando. Omubi ke into yokuqala ayenzayo ngiyakhumbula ngikhuluma ngokuthi unkosikazi waqhamuka le ningizimu wathi ufike wathi omubi emhlanganweni bebenawo kwasukuma omunye wathi hayi ukuze ife lento asibafaka ukuthi baphikisane bodwa sikhipha uthando ngoba uthando loNkulunkulu sifaka ukuthi baphikisane bodwa ubani ophikisanayo omubi. Ithi ke lencwadi ngiqinisile ngithi kini abatwana abantu bayakuthethelelwa izono zonke zokuhlambalaza noma kungakanani abahlambalaza ngakho, kepha lo ohlambalaza umoya ongcwele kana kuthethelelwa naphakade kodwa unecala lesono esingapheliyo ngokuba bathi unomoya ongcolile. Ke siqale ngasenhla. Ngisho umubi uqobo lwakhe mehlukene akwazi ukusebenza. Ukuhlangana komubi ke omubi umoya akawufaka ngoNkulunkulu esikhundleni sesothando wafakani wafaka inzondo. Laba abaNkulunkulu bafakweni bafaka uthando ngoba uNkulunkulu uthando. Inzondo ihamba nako konke ke kuphuma ngomlomo. Kuphuma ukubulala, kuphuma inhlamba, kuphuma ukuhleba, kuphuma yonke into. Ithi muyiqala ngasenhla. Akubo bonke akubo abakubo sebekuzwile baphuma ukuyombamba ngokuba bathi uyahlanya. Nababhali abehla bevele eJerusalem bathi uNobhelizabhubhe ukhipha amadimoni ngombusi wamadimoni. Wayesebabiza wakhuluma kubo ngemfanekiso ethi uSathane angakhipha kanjani uSathane na? Nazo inkinga. uSathane ufaka uSathane. Ngoba unoSathane. Uthi uSathane angakhipha kanjani uSathane? Njoba ngikhipha mina umoya omubi kunina, yingoba nginomoya wothando. Umoya kaSathane awunalo uthando unenzondo. Yaqhubeka. Nendlu uma yahlukene yodwa. Leyo ndlu ayizukuma. Into edala kuhlukana izindlu. Okudala kuhlukana indlu. Ungena komoya omubi wenzondo. Phela kothando. Uthi ke meqhubeka noSathane uma ezivukela yena ahlukane akana kuma kepha phela. Kusho ukuthi uma izoni zilwa zodwa izophela. Kodwa uSathane uya kwaba kaNkuluNkulu eyofuna ukukhipha uthando afaka inzondo kubona. Wakhe ibandla lakhe elinothando uthando loNkulunkulu. noSathane wakhe lakhe noSathane wakhe lapha ngoba phela kuthiwa izelela ngamaqubenya akayi kulaba sebemvumile ukuyolwa nabo ulwa nalaba abathi thina sinothando akanasidingo salaba laba bawuyena athi uthando luzokwenzani uthando bathi mehla eqhamuka khona esewiso jikjelwa phansi kuthiwa wathi efika into yokuqala eyenza ukuyikhukhumeza abantu abanomoya omubi babona ukukhukhumeza thoya qhamuka lensizwe ifaka isudi egolide yena icathulo zegolide hey lo kakhuluma uyazi dine edala kakhuluma uNkulunkulu wenu basho ndala abantu abahleli izinto uyazi indala uNkulunkulu wena angaqhamuki kunina nimbone unehlaza kagqoki akana lutho ukhohlisa abantu kuthiwa wayilungisa isudi yakhe wathi niyabona isudi engigqokile ngigqoka isudi yegolide ngigqoka icathulo zegolide angidli okubabayo uzokhipha uthando kubantu base beqala abantu bathanda izinto ithe kaNkulunkulu imotho ngiyeza Nkosi mina ngedwa
anginayo umphelekezeli. Iphinde futhi imikhuluma ethi nakufa nakuswela nalusizi akukho okuyongahlulaka ukuhlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Kodwa ufika uthi lo hlukanani nothando lukaNkulunkulu ngoba akagqoki akaswenki njengami niyabona ninalutho mina ngizoninika leli golide. Kodwa uNkulunkulu mefa kuthando kubantu uthi thandani mina ngoba mina ngithanda nina. Usesilungisele yonke into. Sifuna le golideni. Wakhe insimi yase-Eden. Uthi kule nsimi nangu umthetho. Lima ulinde uzophila ngako uthando lo. Mase fika lo uwodwa umthetho. Lima ulinde ngenye indlela lokho engikuphe kona. Ithelo lokunye zithande. Uqhamuka lozo sigabisela ngegolide. Njengoba namhlanje sesiphila ngokusebenza. Sagabiselwa umubi ukuthi into enkulu imali. Sakhohle ukuthi imali inkulu kodwa iqhamuka phansi enhlabathini. Uthi hayi nalokusebenza kweni khohlwane lokhu. Na into ebalekile. Yazi mawusho njalo mfundisi namanje esimene esiphila ngaso emhlabeni usambona umubi ukuthi usaloku asishaya ngenduku eyodwa. Ukhona. Ukhona. Hayi kani ukucabanga nampo 350. Uthi ke mukhuluma la uthi uthi kom kulensizwa yathi sifuna nomzobe nithini kubantu ngemali. Uthi ke bazohlubuka ngoba ngisayichathi bahlubuka kanjani abantu hayi bahlubuka kanjani abantu. Namhlanje kunabantu awuyukungena nomthwalo ngamasanga lo umsi bafaka ingubo emhlophe ukhuluma ngabantu abathe ngiyayikhetha inkosi ngikhuluma ngabantu manje abakholiwe noma nje abayisabatheni. Uyathina yini angafuna ukuyikhohlwa. Into angafuna ukuyikhohlwa amaships awudayisa eThempeleni. Akakhohlwa nje isihlabelelo. Into angafuna ukuyikhohlwa akasidingi futhi kahle kahle. Into angafuna ukuyikhohlwa. Into angafuna ukuyikhohlwa umthwalo wayo yonke into ayidayisa. Omunye ama-40 enkosi. Ithini indaba? Ethi ngelinye ilanga kuqhamuka intombazane ephakameni idayisa imshanyelo. Kwayingekho imshanyelo. Hawu baba nanga umuntu edayisa imshanyelo usengaphakathi emagcekeni. Uthi manje ufuna nje wakuyisabatha phumelani ngaphandle uthatha imali khona. Manje na ke mekhuluma ngemali ukhuluma ngalento esiyenze bahlubeke abantu begqoka imNazaretha. Afike ngala njengoba beyibuza inkosi ithi nithini ekubona ngemali ngoba faye bafundiswe nangayo ukuthi uyenza kanje wena nanka amaSulumane rich akhe ikole akhe yonke into ayazi kodwa ukuthi ngolesihlanu ayavala. Yingoba amakhulunywa kufike kukhulunywa indaba yokuthi juluka usebenza. Na imali isebenzele kodwa isebenzele ulandela imigomo yothando lwaNkulunkulu. Ethini lo mgomo ethi uyasebenza izinsuku ezisithupha kuphela ngosuku lwesikhombisa awuyokusebenza. Ethi imigomo uma ususendaweni kaNkulunkulu awumukeli umnikelo kumuntu abe phuma ekhaya ethi uzowunikela kaJehova imali bahlubulile abantu. Namhlanje uvinje sangweni nanti akagaxe lona le mali buthi uyonikela ngayo. Lelizwi ifoto leli lalifaka ngaphakathi. Namhlanje ngenxa yemali khona iseluleka sikhona emthethweni so ifunda leli nanti lingakufanele leli azalifazi. Cha khona into engiyakuyona. Ngesikhathi kukhulunywa ngendaba yama radio. Kuthiwa sokuzwakala ukukhuluma izwi lenkosi emabhasini. Make namhlanje kunjani? Lamaculo alungele ukuhlatshelelwa phi? Uma kuyimkhosi kaNkulunkulu. Uyemakethe namhlanje. Imali njalo le abangatshelwa ngayo abantu. Kuduma ubongana uJehova kubelungile. Uduma emakethe. Umuntu onyanya ushembe lithikizwe lenkosi. Uma umuntu esethuke leso sihlabelelo ngoba enyanya uMnazaretha akulona icala lothukile. Wena ngoba udlala isihlabelelo sikaShembe endaweni errong. Bafike abafana bamapiano namakwaito bayithathe nabo.
bayithathe bawuzimali angithi bayabonda kuyonto kaNkuluNkulu into yokuzimali into yokwenza imali ilokhu inkosi ayikhuluma ngako kuhlubuka ungadayisa uthola imali kodwa kuhlubuka bonke labantu abadayisa lezi zinto ubabona belokhu behleli kuleyo ndawo akukho ukuqhubekela phambili ngomthetho ngendlela okuthiwa ngayo ingaba saqhutshelwa abafana ibhokisi lakhe lilayisha lama CD kodwa uqhutshelwa abafana ngoba udayisa into engcwele endaweni wrong uyidayisela nabantu othola isishawa bayithatha phela abafana laba bafike bezisiqi sakhona mase ngishintshe ibe quiet basho ithina esidayisa umsebenzi kaShembe ngenxa yokuphela kothando lokuthanda uNkulunkulu asenalo uthando usengene njalo muba ithi sishintshe isiqi sezadansa izingane ayisagidi ngalento sezayidansela akekho umuntu uThabo okame nje entabeni athi mina ngumhlongo unjomane kaMgabhe yaduke eminyaka sonathola akekho umuntu wenza lokho isibongo into yakho umuntu kodwa abantu bathatha umthandazo kaNkuluNkulu bayochitha emaqeleni ukuze bazuze imali awudayiseli ngani abantu abangazi isithazelo samhlongo sithini awudayiseli ngani abantu abangazi ukuthi isithazelo sangcobo sithini ngoba bakhona bayithengayo lento kodwa akunasibusiso ngoba udayisa umsebenzi kaNkuluNkulu ethi ungafani nabazenzisi abame emgwaqweni akona nikume emgwaqweni ukudayisa amakhasethi okukhuluma yona inkosi udayisela abantu ongathi bamthuka kangakanani Shembe iyona leyo nto ingoba asitsheliwe ngemali imali ngomthetho wasekuphakameni uma usuke wayiphatha ibeke yodwa eyokunikela uma uye emhlanganweni ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe imali yokuya emhlanganweni izinto ezikhona emhlanganweni ezikufanele ukudla kufanele udle bese kuba umnikelo kodwa ungabonakali sewenza zonke izinto uye ezitolo ingakho ushela abantu abambe bekuvimba la wena uyokwenza enye into khona abazambe bekuvimba bekukhomba leni nale ingakho inkosi yasekuphakameni ithi ngokhona itea room kukhona isitolo kukhona yonke into hotel ngokhona ngisho hotel ngesabatha besidla masi kaMasikhakhane wenzelani uShembe imali okhiphayo uthenga ngayo ayingamukelwa izandla ezingenalo uthando ngoba umnikelo kahle ngoba omunye yabona into ngoba phela vele le mali iyabuyiza eMani Nazareth yumnikelo angithi laba baqashiwe la isitolo baholelwa inkosi le mali iyabuya enkosini uma uthenga ekuphakameni khumbula kwaze kwakukhona noJamangweni T wayini ubojamangweni T kwakusekhona ithi abaza abantu icashunwayo khona ithi elali kuyinkambi hayi lokho mathibek owawuthi umuphuza ithi kufanele uvala amazinyo wenzela ukuthi ungagwinyi uphinde timsele lelo tiye ke ilona ke leli kwakhona iJamangweni T ngoba lithengwa kakhulu abafelokazi angazi noma isipuni kwaku 1 cent yini kwakhiwa ngesipuni leli cashunwayo kwakhiwa ngesipuni ufakelwe ephepheni ugoqa lifika ngamasaka ulethela ukuthi uShembe intandane ayithenge ufake ethibhothini ukuze mase uthengile ngesikhathi uthenga etea room uthenga uNkulunkulu wothando uthola isibusiso kodwa uma uthenga kumina ngoba uthenga kumina manje abanye uthenga kubona bafaka iMnazaretha baphuma ntambama leyo mali othenge ngayo bothenga utshwala bothenga ugwayi ngabona isimanga efaka uMnazaretha umuntu odayisayo lapha nangu uyaphuma la isitolo sakhe umuntu wesimame kanti ufaka ijini ngaphansi koMnazaretha yavela yaqaqeka yabonakala isivele enzansi lapha hawu nangu siyayifinqa futhi ufaka uMnazaretha nje uzodayisa kahle ufake nejini ngaphansi kwawo izoba zonke lezi zinto okhuluma ngazo ingakho uqala bekunalokho ukuthi izinto ezenkosi ezebandla zikhona lezi ayeyifundisa amaNazaretha futhi ukuthi ukuze ningahlupheki akhani imshanelo
akano basket akani in kuyahanjwa lokho nakho kunendawo yakho yokudayisa ngoba uShembe wayisuka ethuthukisa abantu ufundani kumini ukuthi kuyasetshenzwa abafundise yena futhi uthi akwenze akwenze agcini ngokusho uyakwenza athi bese tibukela ndaba uyayibona lento okwayikhuluma ukuthi uthi ngelinye ilanga ubaba omkhulu kusakhulunywa ngemali la uthi ubaba omkhulu maNazaretha ngiyahamba ngiyonilandela imbewu yemali ngothando nethemba akekho wabuza ukuthi ngempela ubaba sekwenze njani la kuthola fika usuku wahamba saseyilinda eyikaBhombela zilinda imbewu ngoba inani zinothando nethemba manje ithemba lithi uma ethi sotshala imali kusho ukuthi sezohlukana nosisi kuthiwa ihambe inkosi kuthiwa ithema ibuya yabuya iphethe uJosaka wayo yasimemeza bonke abantu abeze siyotshala imali saseyiphuma ekaBhombela azimphikisi azibona ososayensi ababuza ukuthi uyabona ke manje ubaba usesenza inyoni manje laba manje bazosho njalo bathi hayi kuyokhuluma isikole uyashayelana wena nomthetho kuthi isikole endaweni kaNkulunkulu ziyaphuma ziyakhona ufika uyinika into eziyaziyo siqhubeka zaba nethemba ngani ngoba banothando sikhuluma ngabantu ababenothando sitshala imsilingi uthando utshale ukubona ngaphakathi uthando kubona base beba nothando ngoba akubo uthando yena kuqala kunina bese niba nothando naye ngathi wayibahlole ukuthi ninalo yena uthando kuthiwa ninalo enithemba nisangithemba kuthiwa ihambe ifike itshale bese zilindi insimu kodwa ibona kahle ukuthi imsilingi babona kahle ukuthi umsilingi kodwa ngoba sekukhuluma izwi lamazwi imali manje ngiyacanga ukuthi babebuza ukuthi ingabe izophuma njengobhatata noma izophuma izovela iphume nje kumile yona from umsilingi abaphutshutsha azojika imali kuthiwa mangaba beko kuthiwa zahamba isikhathi ngikhuluma ngothando manje uthando ludala ubekezelele nento oyibona ingekho kodwa iba khona umuntu othando kuthiwa iqhuma lento uthando miqhuma yazi sibuka ukuthi akekho uthi hawu zilindile kodwa yabo kwamini isithombo futhi samaphutshu nayi imbali iqala awukwaqhuma amaphutshu zithi emva kwembali mhlambe kuzozimali zithi ke inkuzimalanga mhlambe kusho into ngisaqhuma isithombo nje imbali kobe imali ziyathemba hayi ingaqhamuka imali sikhulu isihlahla siqhamuka amaphutshu maqhamuka amaphutshu la ngaphela uthando kulabantu basenethe kanti lento ayizokwehlela labantu abatshalile lento igcina isisebenza mhlambe iqala ukusebenza ngama 50s kuba amkhulu esehambile sithe sibona nanga umvangela ugina umeluswe inkomo unquma imsilingi khona la ngaphandle le eyatshalwa kwathiwa imali wakhe imfoloko ngokhuni olukhishwa kulomsilingi kwathiwa yini imali manje ukuze ube nemali sebenzisa lo msilingi utshintshe ube imali ukuze uthi ithi ngena le mali ubuyijulukele waqale wabaza umsilingi qala wakhe imfoloko ugini wakhe immese wakhe inkezo wakha yonke yakho amaphini phuma khona la base bebona amakhosikazi ukuthi sidayise ibhishi leli beliphethwe amaNazaretha ngeke ngisho yila ukuthi thina sikhuliswa imali yasebhishi abantu bayidayise ibhishi kuthiwa Shellen Beats madam uShellen imali 10 cent 10 cent owasondlayo kwasongwa ngobuhlali kahle kwaqoshwa ubuhlalu busongela imfoloko busongela ispoon busengelwa ilo bayohlobisa belungu ngemali eyitshalwa uShembe yamile wayibona umvangela ugina wayakha ugina wayibona wayakha lento uma seyakhile uthi uShembe ngifuna ukuthi uma nizonikela u23 no14 ungaphiwa ingane yakhe imali bese uzonikela
thatha le mfologo yakhe wokugina songela ubuhlalo bese uyinika umuntu odayisa ibhishi noma uthi uhleli ngikhuluma into engiyibonile anti mayibisi umphathi weintombi wenga ibhishi wayiphica wayefame bese nikeza ama supplier la futhi hayi ukuthi lento wenzela indlala welinda ukuthi sokushawa 25 aphica ilokhuza umata ngekhwani phica umata ngekhwani achome naye lamabhutshutshu aqalela amabhutshutshu echonywa nje njalo kuhamba kwathuthuka kwasethi wakufaka ubuhlalo phakathi ibhutshutshu ubuhlalo phakathi ibhutshutshu yenziwa le iya ngokuthuthuka kodwa ubani oyivezile ushembe uthatha isihlahla wathini wathi imali bathemba abantu yila abantu laba abangafani nalomuntu namhlanje asinalo uthando ungabi nalo uthando malungekho alikho ithemba malingekho akukho ukukholwa engikhulumele indaba insizwa iyawa angathi yayenzani iphonseka phakathi silolo hlobo labantu namhlanje iphonseka phakathi emgodini ithi sehla bese ikhumbuza khona uNkulunkulu imemeze uNkulunkulu uqhamukisa noma yini nje ezongivimba ngaphansi la yowela khona kunezizibe esinganyaka esiyinyakanyaka uNkulunkulu ungafikile saziba angathi uma khona ingwenya yini sibonge sesikhuluma ngengwenya nayo ingwenya lokuzisiza sonkinopho lokuzisiza sonkinopho ungwenya siyabonga ngwenya ithi mayisiphat nendawo kuvele kuqhamuka isihlahla asimemezile uNkulunkulu memeza angazi nomimlinga uNkulunkulu ngothando wasiqhamukisa isihlahla yayisibambelele esihlahleni isithi lensizwa mangilamba la uNkulunkulu kuzoba njani sengusikamzile isihlahla manje suku impela ngesihlahla akukho kudla nginekhaya mina hayi misele yini kanti ukuphuma la aphinde futhi uNkulunkulu abe nothi kuzophuma kanjani isihlahla simbambe phakathi nendawo usayicela manje isandla sombamba mewela kusona simkhuphulele phezulu thandaze uNkulunkulu akube khona isandla songibamba mangiyiwa la singithathe singikhuphulele phezulu usiyamhlola uNkulunkulu uyamemeza dedela isihlahla ngizokunqaka lensiza ibuke usekhohliwe ukuthi kwesihlahla lesasimemezile bese ingekho isikhathi ememeza awudlala ngami uNkulunkulu zingabeki izandla la ngaphansi kwesihlahla ngibhayizisa alukho uthando akukho ukukholwa akakholwa ukuthi ithemba lekho kodwa lo muntu sekhona kwenzekile siqhamukile isihlahla siqhamuke from nowhere siqhamuka sakhona usethi uNkulunkulu usentweni enkulu ke manje ezandleni kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu khona izandla zami dedela ngizokunqaka kholoza ithemba likho uthanda lokho ungikhumbuza mfundisi nali khehla phesha kwela ngalibalela ebhenqola uthabethe lingasekho lixoxa ukufika kababa mkhulu kubo lethi izulu lalomise ngendlela eyisimanga imvula kade yagcina ukuna kudala yagcina ukuna akusatshalwa enhlobo igeja noma ulithatha ushaya phansi khathi inhlansi kushunquthulu kushamatshe kuphansi inhlansi lapha ufike uyakhuluma noThabethe uyise wekhehla ubaba mkhulu bakhuluma indaba kaNkulunkulu sengikhohliwe ezweni la kuba ukuthi kephi lamakhehla ikhuluma kakhulu ezikhumbuzweni usethi kubaba mkhulu Thabethe ukuzubona ukuthi mina ngithunywa uNkulunkulu ngifuna utshala umbila la njoba ngiyale ngiyobuya ngokuthi mangibuya ngifuna ukubuya ngala ngidla umbila hawu ngeke inkosi njengoba izulu lomise kanjeni uthi hayi ngani ngiyakutshela ukuthi mina ngifuna ukuzubona ukuthi ngithunywa uNkulunkulu enza lento engikutshela yona wathi Thabethe uzobona washona emasimini
shanga ke uthi sashaya sishaya phansi inhlansi khona namatshe la makwambeka indawana nje silifaka isigcibe sifaka isigcibe babuka makhana abantu besisangana kwagcina nini ukutshalwa njengoba betshala bafake bagcibe luthi imvula waqhuma umbili nyanga ntathu bangawu nyanga ntathu umbili yaqhuma umbili wakhula umbili alini kome yonke into wahlaza umbili wavuna umbili uthe mawuvuna umbili wafika uShembe wafika njengoba ishilo wathi mangibuya ngala ngifuna ukudlula ngudle lo mbili wafika uShembe wafika kuyavunwa la ekhaya nanku umbili ha baphenduka kanjalo bambona ukuthi ngempela uthunywa uNkulunkulu akekho omunye wayenensimu ibona uyena kuphela thabethwa nalensimu le ihlaza cwe ilento ekade sisho umfundisi ukuthi uthando nokukholwa uthando ukukholwa ithemba wenza into ebona kahle ukuthi ayikho kodwa ngenxa ukuthi unothando kodwa ngoba unothando uyathemba futhi bese ukholwa ukuthi bese uyakholwa futhi ukuthi kuzokwenzeka ubani wengavela sukele nje wayothi hazifundile phela sekunefundiswa manje ezikutshela ukuthi imvula iyozifike nini asho nguShembe ukuthi cha tshala kuzofika imvula uthi tshala ngifuna ukuze ubone ukuthi mina ngithunywa uNkulunkulu tshala wena mina ngiyothi mangibuya ngiyodlula sesudla lo mbili nangempela wafika uShembe uvuna wavuna umbila waqala abantu basondela ngoba uselindiwe manje mayifika uShembe la kwasondela bonke abantu bazobuka lesimanga somuntu esithe uShabetha akatshala izulu lomiseni uyabatshala phela bayabuza abantu hayibo Thabethe phela sicobelele nathi kusho le ndoda edlulela yathi angitshali kwale le ndoda edlulela yathi angitshali yathi yona ithunywa uNkulunkulu iyabuya ithe mayibuya izobuya bese iyobuya sesudla lo mbili nampela wathi mayifika uShembe bafika abantu bathe mase begcwele abantu wasebachazela kuShembe washumayela wacela imvula uNkulunkulu lana imvula ake ngitshontshe nje mokhulunywa ngoShembe ngofuna sikunake lokho akukhulunywa ngesiqe esihlele esihlalweni kakhulu kukhulunywa ngemisebenzi yakamoya lento okhuluma ngayo enzeke kule insuku ezidlule nje leminyaka edlule sisempumalanga kufika indoda yakajele ethi indoda yakajele ngiyantshontsha la asikhulumi ngendaba zamanje kodwa ngikhuluma ngoShembe lo yathi inkosi langa angifuni ukuthi bese ngithi leyo nto yenziwa yilo Shembe wehlele esihlalo yathi inkosi langa ufundani uShembe kamoya ifike le ndoda lo misile empumalanga ifike le ndoda yakajele ihlale hayi ngoba kufika wena yini uzosiza ngayo indoda inenkani ikaniwe iganwe indodakazi kaMvangeli umbuli yini uzosiza ngayo nihlele eduze ebesithi inkosi mina ngingisize ngalutho yabo mina ngingisize kodwa uShembe njengoba ukhuluma nje ulalele wena ungajethi kulalele mina kunomoya okhona la sihamba khona njosihamba nebandla akasho njengoba mina ngihamba nebandla akayikhombi njengoba sihamba nebandla uthi ngoba usuke lapha uthe usubonile uShembe ungangibonile mina ubonele labantu bahamba nomoya osezulwini futhi kuyofanele jele usheshe ugoduke ngoba ngenze kulale nganeno kuthangi kule minyaka nje ahlala ujele mephuma ujele la ahamba udlule ekhweni lakhe kaMbuli ngesikhathi edlula kaMbuli sibona ifu liqhamuka eSwazini likhuphuka ifu lithi malifika endaweni ukuthi semageyithini ngase Mayflower lifaka imvula ujela kanakile ngoba lini la uhlele endlini thina siyazi indawo yala besha abantu bethi hey uyabona ke manje impuluzi yagcwala kusho laba esihleli nabo la impozi iqhamuka ngakhona lena ngakhona le mvula bathi niyabona ke nje wasila izosithatha nathi yes ifike ihlanganisa iSwaziland ihlanganise ilokhuzi Feni ihlanganise iMayflower imvula lapha ihlanganisa indawo ezintathu ukuze ifike la sikhona ngiyayibona le nto kuqhamuka umfula kuqala lingani ukuthi hayibo kwangenisa umfula nibode hey konakele enhla wabuya ujele wazolala ekhweni
akusaweleki impuluzo kodwa abanganathemba lana ke asikhulumi lento yabantu yokuthi kwakuyinkosi ethile sithi la kwakushembe lo kamoya ithenye insizwa kule insuku kwenzeka lento esikhuluma ngafundisi ukuthi thina abamanje ithemba nokukholwa kusekho kodwa siyamfuna uNkulunkulu kodwa simthembi futhi ya ngifuna ukukhuluma lento yalensizwa eyayizolo nayo mfundisi kuyenzeka yini angithumelelanga le voice note ngisabe ukuyithumelela ngisho abantu uthi kuyenzeka yini uthi use inkosini ethile kufika inkosi ethile izokululeka ngento ezonakala kini egcikeni ulalele lo mfana lo bonakaliseni angizoyichaza wemfowethu angizoyichaza sengaze baba bakunqume ebese ethi yena bese ngithi mina kuyenzeka kakhulu kangakanani ngoba ngiyila ngishembe wathuma inja yayokhombisa ukhumala abantu ababhabhadisa kangakanani abantu abanegazi lakhe laba sibalandelayo abahlele ehlalweni angeke bathume kanjani ngisikhulume la ngithi wathuma ingulube yokhombisa inkosi ilanga umali manje wawisa idolo ingulube yagcina yaphenduka inja egcineni kodwa kwakuyilwane engahlamlukile lesi manje ngibuza ukuthi ke uma wena ulandela igama lesihlalweni ungalandela umoya kaShembe owangena kubhombela uthuka inhlamba uthuka lapha uzothini ngilanga methuma wena ithi lensizwa ngeke ngixoxe indaba kodwa ngixoxa leyo ukuthi uthi mayefika uthi kuyena uyazi uthi kini kwaba khona amanzi amnyama awuShembe khuluma amanzi into ejwayele ukushiwa abantu abaphulayo uthi kuzohamba kuhambe nawe ungezwani nobaba wakho indaba lamanzi amnyama uthi kodwa ngoba ngibone ngathi ubuhamba kahle emnikelweni uthando ngeke unikelwe nalo uthando uthi ngisho noma ngaxabana nawe ubaba wakho noma ngakuqalekisa ngeke kusebenze ngoba wenzeni unikelile ishwa liyophenduka inhlanhla kuwena uthi ke uShembe umunikela ngenhliziyo ekhululekile unikela ngothando unikela ngokukholwa uthi uShembe uyokhipha ingilozi njengale ndaba ehlala siyikhuluma yomahlokana ndlela uthi uyokhipha ingilozi eyoba uma wakho ibe ubaba wakho ibe ikona konke ngoba uthi munikela kuyena ususe emndenini wasezulwini ngokunikela ukukhululekile ithi lensizwa ke ngibonele yonto kodwa inkosi ebengiluleka akusiyo le ngihleli nayo ngeke ngisho uthi yapi uthi kodwa le enye ngeke ngisho ukuthi ubone kwenzakalani manje lo muntu ke kuthunywele ngithi kuyena ke lungisa inhliziyo yakho kuqala ungalaleli mina bese ngithi uShembe ukubizela kule yankosi mhlambe bokuthunywe yona nje ngalesikhathi sinemkhubo omubi thina okulandela izehlakalo izehlakalo azikusindisi ingakho inkosi ilanga ithi ababegula abasinda abahambe bayemakhaya bheka ukuthi inhliziyo yakho uthandaza ucele uNkulunkulu ukuthi uma sekuwukuthi kufanele ngihambe nalenkosi inhliziyo yami ivuma ngimlandele akangena enhlizweni yami yabonga lensizwa ngichaza into eyodwa la ukuthi ngesikhathi sithuka yazi indaba la ithi indaba la ngiqinisile ngithi kini abatwana babantu bayakuthethelela izono zonke ngokuhlambalaza noma kungakanani abahlambalaza ngazo kepha lo ohlambalaza umoya oyingcwele kana kuthethelelwa naphakade kodwa unecala lesono esingapheliyo uma kufika umuntu la kuthina ethi Thabo ngiphuphe ngiye ebuhleni ngiyonikela khona menge ngathi mina hayi ebuhleni akukho lutho lapha senguthukile umoya makuqhamuka umuntu manje athi ngiphuphe ngingene kuphakameni mina ngiyambuza angayifihle into phambi kwabantu uthi uboneni ebese xoxa uma ngekhona kuphakameni hayi mfana hayi bengekhona kuphakameni awubheke le ndawo kodwa meko wachaze ngibona itshela imhlophe kune gate ngabona kunomgwaqo ongenayo
mengumdedele ngibona ngiye ngithi mina lalelake ngizokusiza ushembe ukuthume ephakameni ngoba isikhathi esikusona namhlanje isikhathi sokuthanda imali abantu bahlubukile uthi kufuna kwande ibandla ukuze kwandeni imali imnikelo iloko uthi ushembe ndabatshela ngemali namhlanje abantu sebeqhosha ngokuthi sibaningi thina abaqhoshi ngokuthi uNkulunkulu siyamazi thina ngoba ukumazi uNkulunkulu ukugcina imithetho yakhe nokuthanda ukuthanda kuyini ukuthanda omunye ukuthanda ukuthi uma ukhuluma ngomunye ukhulume kahle kodwa uma usanenhlamba uthi lela cembu ukuthi unhla uzothi uma kwenzeka lento yenzeke kulomfana engeke ngimusho ukuthi wakabani uzokwenza njani wena ngakho ke uthando uma lwangena njalo mulibona umuntu ophilayo wenyama lubona uNkulunkulu uqobo lwakhe ingakho incwadi ithi koncwadi ke ngiyivula ekhuluma ngokuthi uma umnqumo uma inhlama ingcwele uma lokubilisa inhlama kungcwele nenhlama uqobo la ingcwele igcina sithi wena ke kwanqunywa igatsha wafakelwa sinjalo thina njengoba bekhona oshembe behleli phakathi kwethu banegazi likaBhombela bamunca igazi likaBhombela uma usuthuka wena hayi ukuthi indaba yabo uma kukhona ongalungile abakwenzayo ayothethwe emhlabeni cha abantu basezulwini indaba yabo yokhulunywa ezulwini hayi futhi uthi yokhulunywa phambi kwethu asazi ukuthi kuyokwenzakalana emazulwini uma unomshanyelo umshanyelo okushanyela kodwa uyachitha umusushanyelile lutho abangakhohlwa abantu yakhuluma inkosi ngesifo isifo siyafana nomshanyelo uma usuqedile ukusefa amabele wawela waqeda uyabeka ubekela okuzayo thina njengabafundisi ngifuna ukuthi sifana nani simukashembele sifana nalo khwahla ovimbono ogwaje ukuthi bangangena kubhontshisi asebenze kahleke ukuze sigcine uyalo khwahla ovimbono ukuthi angangena onogwaje kubhontshisi ukuthi mokushaya umoya unyakazi nogwaje usiyabaleka uma ubhontshisi wakho udliwe kulonyaka kuyaye ukuthi lo khwahla la ngonyaka uzathi udoti lokho angingenzelanga akujike lapha nathi ke emsebenzini kaShembe njengabagcotshwa asizona izikhulu zasezulwini kodwa sokhwahla okuzothi besingasebenzanga silandela uthando ngonyaka uzawusitshingwe ngaphandle singabe sisabuyiswa umsebenzi wethu ufane nokuthi asenza ngalutho asisebenze kahle sibe nothando abanalo yena uthando liqale kuthina njengabagcotshwa lento mfundisi ithi ayifane nalensizwa la eyaxabana nomshumayeli kanti izodlula emhlabeni mayisifika ngale ihlangatshezwa uyena lo mshumayeli exabene na usele la emhlabeni kodwa umshumayeli mayilehla ayisafuni ukuya hawu oza phela ngithunye kuthiwa ngihla umshiye ephila kodwa la hayi akavumi ngoba baxabene usambambela inhliziyo cha lo ungalena phela wenza umsebenzi wakhe umoya lo lo mshumayeli lo mfundisi lo esithi masithi umfundisi ofakwe kumfundisi hayi umfundisi hayi umhlongo lo hayi umhlongo khona umfundisi kumhlongo lo mfundisi lo okwazi ukuthi abantu bathi mabelele ebusukathi ngikuphuphile emfundisi ungithandazela ngasinti umhlongo bayilalele lapha akakaze avuka yothandazela zakhe ingcolile akaze yothandazela zomazela zona ezimbi kodwa uNkulunkulu ukhethe yena uthathe lo mfundisi ambeke kuyena wahamba ukuthandazela nalona ngokungakwazi ukuhlukanisa ukuthi cha umoya lo akuyena lo engimshele akavumi engadle insizwe indaba yayo amaNazaretha ayazi angisazi noma yavuka yini lapha ekufeni ishayixoxa le ndaba yabuya yahamba futhi yocela intethelelo kulo mshumayeli babuyisana kahle yaphinde yaphila ngoba kusho ukuthi yayificwe ukuquleka noma yini singasho ukuthi into enjalo yasibona lento ihlangatshezwa umshumayeli kade xabene naye manje siyabona habe labantu laba kanti ababagcotshwa kunento ethile abanikezwe yona uthi ngoba ngalena ngimfica semuhle kabe sengihlangabezile eMoyizela nje akaseyena lo muntu esixabene naye useyenye into so ngenye indlela
kubalekile ukuthi senze lento umfundisi kade uyisho ukuthi uthanda umuntu, uthanda abantu, thandani ngoba nathi sayathandwa. Yeah. Ayo nangi sonke nobho wethu umfo kangwanye umtimande wadlala umjinti kade sethula. Ukuzeke nathi sithandwe, nathi kasithanda abantu. Silapho ke mfundisi. Yeah, sibonga kakhulu. Yeah, kakhulu. Hayi, asiqhubeke na mfundisi. Isikhathi manje sithi 47 minutes past 5. Okusho ukuthi 48 minutes past 5. Okusho ukuthi 12 minutes to 6. 6, yeah. Sekusele 12 minutes ukuze siphume manje. Uyazi umfo kaMashimane sithemba ukuthi uyena ozongena manje mangena umfo kaMashimane loyo uzofika nje sesizobona ngaye ukuthi ubani ozongena. WhatsApp wethu ngithi ngiyabheka la cha akakabi khona imiyalezo uma ikhona efakiwe futhi sidlala inetwork. Ake ngibheke la ku Facebook page John Mahamutsa ukuthula nginilalela Mahamutsa hayi inkunzi ke le naye abanye esingathi masingayiboni sike sibuze khona isikhathi esakusambuza kanti ukhona wavela nangu Mahamutsa ukhona lapha eMasgrave impilo enhle kabokwe kaQolomba uthi ukuthula studio nginilalela ngisematikwenanda ake ngibona khona obani futhi la ngizobabona nje bakhona la ku Facebook wethu. Network ibuyi taku alu Stwayi eKapa. uStwayi ukhona eKapa. Nkosentsha mzukulwane kaDele. Uvusi Makopolo ukhona. Yeah, ibone sinabo labo la ku Facebook. Ngisabheka la. Ngithi ngiqedile uFacebook manje. Sikhumbule uBabuhlongwane eNewlands. uBabuhlongwane eNewlands simbeke mfundisi unenkinga eyamehlo emveni kokuhlinzwa emveni kokuhlinzwa saba nethemba ngoba hayi wabuya hayi kwangathi konke kuhamba kahle kanti cha sekuyavela futhi uthi aqala phansi inkinga yamehlo ingakho engakwazi ukusibhalela kodwa ukhona ngiyazi ukuthi ulalele uBabuhlongwane sicela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni athumele odokotela bakhe basezulwini bawabheke lamehlo bawakopolote kahle bawabheke ukuthi anani bese kungenelela bona bese bayakwazi ukuthi bawalaphe akwazi ukuthi abone kahle Babuhlongwane hayi siyazi ukuthi nathi sinawe la ukhona sicela ke noNkulunkulu wasekuphakameni abena hayi ngiyabonga lapho emkhungo thulani emkhungo uthi ukuthula imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen awunangisiza ngibese ngithi mhlambi network akuyabonakala ukuthi cha kuyasebenza nangi nothwala uthwala la kaMashu babuthwala siyabonga siyabona ukuthi nakho nawe ukhona hayi senesikhombisile ukuthi uyasebenza uWhatsApp okuchaza ukuthi namhlanje balalele kakhulu khona phela uthi abantu abekho kanti bakhona ukuthi nje balalele balalele ungazi ukuthi wena abalele balalele futhi kube kuhle mayingekho into ozoyiphawula ngempela ngoba ugcina usuphawula into engekho kodwa sikubone nje ukuthi ukhona njengoba besho bethi hayi namba bathi sikhona silalele ungaze kube ngathi uphawuliswa ngenkani uyaphawula mongaphawuli kushuthi wena awukho kanye nathi cha angijalo la ngisho like nje bayakhombisa laba nje obade ngibafunda ukuthi bakhona abalaleli ngixolise kakhulu kumlaleli noma ilunga lika sikhumbule kuphakameni ngoba nje obulalele nje sinawe siyingxenye sonke nama ke ngivume zami zona ngithi ngicela ningithethelele lapho nilalele nikhona ngendaba ka YouTube kwanenkinga nje ngane busy enzima kabi ngithi ngibusy kuhamba ugesi
ngithi ubuyile ugesi uphinde uhamba ugesi kanti lemshini yethu isimdala isislow ayisasheshi ukwenza nje ivideo mhlambe kuyawuthatha u8 hours ngize ngifice load shedding ngingaqedile uthi mawushaya ugesi ngiphinde ngiqale phansi thothi kufanele ngihambe phela u8 hours ishift yonke leyo kusebenza angikwazi ukuhlala la endlini ngigade ilento icomputer manje ngiqalisa phansi bana ngibuye ngiqale phansi ngifake mangibuya mhlambe ebusuku ngilale uma kwenzeka uphinde ushaya ugesi ebusuku hayi ngize ngigcine ngiyiyaka into ngikhohlwa yona manje sine backlog enzima kabi kasikhumbule kuphakameni yama video angekho cishe uDecember ukho wonke cishe impela nje uDecember ukho wonke uma ngekho uDecember wonke kusafanele nje ngenza uDecember wonke uJanuary wonke ngiqale kuJanuary ke ngahlehle khona sengwenze kaJanuary kodwa ngakawa post ngenxa ukuthi ngike ngifise engathi ngawaposta ngokulandelana kwawo ngingaposti bese yaxovana ama date kufanele ama date alandelane ngendlela mfundisi siyasonga manje isikhathi ke manje sithi 7 minutes to 5 inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni njalo ngamasabathi 4 to 6 utshele nongazi alalele download ne app inanda 88.4 FM app uzokwazi ukuthi asithole khona lapho ku app Facebook live ngithi ngiyawucinga la Facebook live nguboni kwesami screen kodwa nanke lapha ya uyathatha angazi uthatha ubekaphi kanti kodwa wona ukhona ngizobona ukuthi mhlambe ugijime wangena kwelinye ipage angazi kwenzakaleni ngoba ngithi ngiyawubheka la ngihleli khona ngiboni sisebenza kwesinye studio esisha namhlanje izinto sabuye zingidukele chwepheshe benanda FM up22 kodwa izinto ikhona zonke izotholakala nanda 88.4 FM app uyifaka efonini noma ungayapi ngisho ngaphesha kwelwandle ukwazi ukuthi uyivule uyithole makungenjalo uzokwazi ukuthi ustream live www.inandafm.co.za uzokwazi ukuthi futhi usithole lapho uma ungena ku www.inandafm.co.za uzokwazi ukuthi usithole mfundisi ngicela sisonke ake sisongeke ngokuthi sikhuluma ngothando namhlanje uma ubheka sengikhohla lencwadi ekhuluma ngempawu zothando ethi uthanda luzifunela okwalo aluzikhukhumezi luthokozela izinto zonke kusho ukuthi abonile nabangonile uthando lo uNkulunkulu lo uNkulunkulu akanamagqubu awuzingamenze ukukhukhumela ethi nganaka kodwa thina sakhiwo yena sihlekana sodwa akulona ke uthando lolo ngiyacela namhlanje wasikhuluma ngothando singayikhohlwa lencwadi ngicela ninamathele kakhulu izimpawu noma ukudunyiswa kothando ukuthi uthando linamaqhubu alusikhukhumezi alusifunela okwalo luthokoza ngeqiniso asingene othandweni ke namhlanje kuyisabatha sithandane singakhohlwa ukuthi sumfanekiso kaNkuluNkulu umfundisi umhlongo lo ozalwa phansi kwenhlangakazi endwedwe temple lakhe eJordani lokuqala lika baba mkhulu phansi kwenhlangakazi la ngikhona noma ngiseThekwini kodwa ngikhohlwa ukuthi la ngaqhamuka khona ila baba mkhulu aqala kuba netemple khona phansi kwenhlangakazi ngoba yonke into yami lapho ngisithikithi sokubhabhadiswa libhalwe khona ngakho ke asivaleliseke kubantu bakaNkuluNkulu abaya einkonzweni esabathini bahambe kahle nasemgwaqweni uNkulunkulu wasekuphakameni abavikele khona konke ukuhamba kwabo siyabonga inamba 0606131515 0606131515 siyabonga 0606131515 inamba kaMfundisi umhlongo leyo uThabo Sambothi inkosi mayivumile kusasa 6 to we Nkosi asekho ngo6 9 ekseni kusasa asilungiseni 9 ekseni sikuphat 2 wehloko sethu sithi ubani uJesu sizobe saqhubeka naso kusasa ngoba lesasihloko kwabonakala ukuthi side kakhulu bese siqale ekwakheni kwabo uJesu lezizwe ama Greek nama Rome
siyabuya soze sifike lapho ukuthi ubani uJesu kahle kahle ngike ngabuza ke kwangaba khona abasichazelayo kahle hle mhlambe kusasa bazobe sebekwazi ukuthi bangenelele naye bamchaze kahle ukuthi ubani lo Jesu esikhuluma ngaye inkosi mayivumile ke kusasa inamba yami ithi 076 054 3833 076 054 3833 namba kaThabo Samuthi le nikhumbula ukuthi incwadi zatholakala intshumayelo zenkosi ilanga umlando wokuqala ubaba mkhulu wakhe acela uDr J Edubu Mafukuzela ukuthi awubhale incwadi ethu Shembe ikhona yiphenye bese kubeleze ezinye zeintshumayelo ikhona isikhonzi senhlupheko sikhona uba incwadi kaBaba mkhulu le nezinye ke kodwa usithinta uze ukuthi iziphi incwadi ezitholakalayo sibonga kakhulu inkosi yomuthi izinibusise amen.